Vaše preosveštenstvo, želim prvo da vam poželim dobrodošlicu u ovo naše malo selo sa velikim srcem, selo koje već na Trebavi postoji mnogo vijekova. Dobrodošli u najstariju crkvu na Trebavi, sagrađena iz davne 1874. godine, i ovo je srce Trebave. Najstarija je na Trebavi, druga po starini u čitavoj Posavini. Čak šta više, za ovu crkvu je i knez tadašnjeg ovoga sela mučenički stradao tako što je i ležao u samim zatvorima, ali ipak doživio da se dati ovdje u Trebavu i da prisustvuje svetoj liturgiji. Sve to zaista okuplja ovaj narod ovoga kraja, ovoj svetom hramu, a i vama želim dobrodošlicu da zajedno sa nama proslavimo današnji dan, da Gospodu Bogu prinesemo molitve i da se zahvalimo Gospodu Bogu za sve što nam daje. Dobrodošli, prosjeći. Ti si sutvarao oba sve svetoči tvoji čuda, Gospode, ti unapred znaš namere svakog čovjeka i težnog što im postao. Ti ukrepiš one koji žele da služe tebi, ti sami sluga Milorada koji je izabrao da kao svećenosac ide pred svetim tvojim tajnama. Krasi prečiti i neporočnim odeždama tvojim, da prosveći susretne tebi u buduće veku i primi na truležni venac, života veselit će zajedno sa zjeborenicima tvojim u večnom blaženstvu. Jer je tvoje sveto ime i proslavljeno carstvo tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i veki vekova i vekova. Amin. U ime Oca. Amin. I Sina. Amin.
Gospode Bože, sadržitelju, izaberi ovoga slugu Tvoga i osveštaj ga, daj im da sa svakom mudrošću i razumijevanjem tvori sve ono čemu se uči i čitajući božanske reči koje sačuvaj ga u neporočnom životu. Milošće i dobrotom čovjeku ljubi jedinorodnoga Sina Tvoga, za koji si blagosloven, a presvetim blage životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i vekove vekova. Amin. Pazimo! Prokime glas reći, pojte Bogu, pojte caru našem, pojte. Čitanje iz prve poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla. Pazimo! Braćo, obznanjujem vam evanđelje koje sam propovjedio, koje vi primiste, u kom i stojite. Dobiju nagradu oni koji tebe godiše. Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i vekova. Amin. Tako da prosvjeti se svijet tvoj pred čovjeki, jako da vidjate dobra djela tvoja i proslavljate Otca našeg koji je sa nebesije, sada ninje i prisno i vo vijek i vjekov. Amin. Važi to davče, dođu, seli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blage duše naše. Slava višnji Bogu na zemlji, čovjece blagovoljenje. Gospodu se moj predači u samoj sa slavu Tvoju. Premija zatvoriti, Gospodevi, prosvečenješi vladiko blagoslovljen. Amin. Pomoli se u nas, prosvečenješi vladiko, povlijani nas, prosvečenješi vladiko. Blagoslovi prosvečenješi vladiko. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Slavni hrišćane, daj Gospod Bog pomogne da obnove svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za svaku selu, grad, kraj, mjesto i za one koji sa vjerom žive u njima, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Amen.
Lepsamek suranuke ide, ke biskepsetin ambelon taftin, ke katartis eftini nefite seni dexiasu. Ispoetine svota, Gospode, pogledaj sa nebo i vidi, i posjeti duhovni vinograd ovaj i utvrdi ga, koji zasadi desnica tvoja. ispoetine svota. Jer na osnovu dijela zakona niko neće biti opravdan, ako se pak mi, tražeći da budemo opravdani u Hristu, i sami nađemo kao grešnici. Jer nemaše vlage, a neko pade u trnje i uzrase trnje i udavi ga, a drugo pade na zemlju dobru i kad izniče donese rode sosruho. Govoreći ovo povika, ko ima uši da čuje, neka čuje. A učenici njegovi pitahu ga govoreći šta znači ova priča. A on reče, vama je dano da znate tajna carstva Božijeg. Da pomjani Gospod Bog o carstvi svojem, всегда ныне и присно во веки веков. Архиерейство Твое да помяни Господь Бог о царстве своем, всегда ныне и присно во веки веков. Svoje episkopstvo pravoslavnih, najsvetijega patrijarha našeg Irineja, i sad svešteni sabor svete crkve naše, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Amin, amin, amin. Arhijejstvo Tvoje da pomeni Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada uvijek i u vjekove vjekova. Časno prezviterstvo u Hristu, đakonstvo i svakoj crkveni, sve pačenike, prognanike, sužnje i sve one koji imaju pomoć i milost Božija potrebna, da je pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvijek i u vjekove vjekova. Slugu svoga i podđakona, Milorada, sve one koji nas nedostaje zamolište da se za njih molimo, mnogo stradali, mnogo napačeni rod naš srpski, i sve vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Čuvara duša i tijela naših od Gospoda molimo. Blagoslovenu slavnu vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebi je, Gospodi! Jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim život. Ljubimo jedni druge, da bismo jednodušno ispovjedali. Treći dan po pismu, mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraja. I od Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji od Otca ishodi, koji se sa Gospodsku crkvu
Ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Amin. Stojimo smjerno, stojimo sa strahom, pazimo, da sveti prinos u miru uznesemo. Gore imajmo srca. I dar Svetoga Duha, pomolimo se. Gospodi pomiluj. Idem čujno rasteš, ko planinska trava, bez masla, bez šumna, ko visina plava, bez masla, bez šumna, ko moć. Oh
Nije sunce to što sine iza Hrištine, nego Bogom zapisano crno istine. Na ovom nebu vječnom tvoja klunacija, nad su vječna carela zopečka kandira. Na ovom nebu vječno tvoja klunacija, nad su vječna carela zopečka kandira. Kraj izvora crnina nam slede, srcoj mi svodio, izvor rodu moju. ko ima, a ima djeca. Viki. Thank you.